Tala falava il nei vaenga o telefou o le tala mua. Ua tuina mai se la pata inga mo le tunu lau tele, ina ia mauti noa e le ai ni tau wha au popo i le tau o ni o lātou tau mawhitanga po nisi o loa i le vai taimi o aso malo lo le e seta e pei o na tau wha i ui unei. Ua mafua le whautuanga mai le whala popo tonga mo le aia de tau o tangata whaatau le Consumer New Zealand. Ona o le tele lava o fale ainga, e iai le tau wha o popo po le surcharge i lunga o le tau o ni tau mawhitanga i le taibi o aso malo lolo tele, e feso swani lea i le maurunga o le tongi o tangata whainga aluenga. Pei ta aisa wha ailo mai e le Consumer New Zealand, e na o le aso whareile o le aso maliu, wha pēr ma le aso ngofua le nei malo lo o le eseta, e la vea i aso malo lo alo ia lau tele o le vai taimi le nei o le Easter, ai e lea o fia ai le aso sao le toe tū, o lonawinga o so o se fale ainga, po o se fale tali malo, ia po o se pisi nisi foi, e whaia se lato tau wha au popo po o se surcharge, i lunga o le tau o se oloa po o ni tau mafa, i le aso sao le toe tū o na nafi, e sori tū la fono mai le de tau o na iai ia sea tau wha au popo. Whai lo mai e le whaatonu o le Consumer New Zealand o John Duffy, e da tau ai pisi nisi uma o na whaia le mea sao, ma whai lo ane i le au whaatau, le mafu anga o le lātou tau wha au popo, ai le o se mea tala whengai pe whitaui, pe a whai e pasese whapea o le sao le toitu o se aso malo lolo tele po o se public holiday. O le tulafono, le Fair Trading Act, o lo o manino ai, e le te tau i se pisnisi o na lātou ta ita i se seina le au whaatau, i le mafuanga e whai ai se tau whaau popo po o se surcharge, i le tau o se oloa. O le mawarunga o le tau o le pensini, ma le swau ta vale, le o lo o pito i mawhati ai New Zealand i le teiminei, ona o le tau i Iran. Ai o le fesili le o tula i mai nei, po a nisi o loa e ono le maua pe a whai o le a wha wau pe a ma wha de tele le nei taua. O le sitia o le taua o loa mo mia mo le malo si angai pe o le pensini mo le kesi ato ai mo le taunga tau le swau po o le diesel e matua te le lava le a whai na i o ngā ruenga te tele i te tonu o New Zealand hei. Ai pe tai e le na o le paui o vaenga i ono a whai na i se taua whai umi e pei o na tū lai mai nei sa sa e tū tonu. Ua whaai loa mai le mtanga ruenga le vai whafua New Zealand. E tū sa male o te si ono pasene o loa uma mai whafua e mana o mia e New Zealand. O loa whaatawina mai lea i a tunu o sa sa e tū tonu. O se tau e tū sa lea whaai male ono se lau whaas furulua milio na tā la. Ai taluai ona o le lave o fesota inga tau he whaataua inga le laulangi. E le ai se awala whaingo fie e ma whai ai e New Zealand o na alo fia a fianga o lo whenga iai ma isi fo ia tunu uma le laulangi o na o le taua le nei i Iran. Whai do mai fo ia le whai a onga si nia o le a onga tau pis nisi a le University o Aukilani, Dr. Sarah Marshall, o le taua i Iran, o sanga mauti no ai le tūlanga lo matia ngō fie o he so ta inga tau fe whaatau inga, ma le whela o inga o loa mo New Zealand. O se whaafi tauli na hadia e mai mo mua i le taimi o le wha mai tele o le COVID i se fulu ma le iwa. Na ia ta o foi a whai o le a wha wau peo na si tia le tau o le swau ma le pensini, ma a whaina le whela o inga o ia o loa, e mauti noa le a whaina i o vaenga te itasi o le whasota inga, ma le whela o inga o ia o loa wha le vāo ma lo. Mai o le asi ti ai le tau o ia vaenga e moana le ata e amo i tangata wha o ngā ina o loa pe a whai e taunu mai ia o loa i te tonu o le tino o le tau o mea tau mawha i a se tasi o a whianga tele o mai tau wina le nei vai taimi talu o na whai le tau o le nei i Iran o na o le si tai o le tau o mea ai mai whafo i te tonu o supermarketi. Whaalia mai ai le whaatonu o le whaalapotonga i ngoa o le Eat in New Zealand o Angela Clifford, o le mea te tau na whai, o le whaale leia lea ma si tia
ia le au whainga o mea tā mawhai ngau sia i tonu lava o New Zealand i lunga o whata o whaleoloa ma supermarketi ai ia tau tuu i titia ia tau mawha mai whafo. Pe tai o se fuafuanga sa whailoa taruai nei e le kompania le Waters whapea ma le McCain e winga i le tāpunia o nisi o whalenga o si mea e tu apa ai mea tau mawha o se tūranga e whaapopole nai mō le angai luma. O le whaititia ai o le sua o mō mia le laulangi o na o le taua i Iran, ua tūlai mai ai seisi whaafita au li sini o na matautia. O le uti ai lea, ma whapefoi o na tau le maua i le tele o isi mea uma e mana o mia a wale tau singa masani i a so whaisoo. O le taua le nei sa sae tūru tonu o matua o ia ai ma poloka whela ua inga masani o le sua u a toa ma le kesi e waa sua u ma waa o loa e uia le vainu o le Strait of Hormuz mai ua whaititi ai le tasi vai lima o le sua u ma le kesi mo mia i ma keti o le lalalangi. O ia whale tonu e le ngata ua si tia maua lunga ai le tau o le sua u ma le penisini a toa ma le kesi ai ua whapefoi o nā whaina ai ma le ngau singa o isi vaila au e manomia mo le whainga o loa e pei o se vai o lava a toa matanga pepa i ila. Ua mai tawina la awhia atua i maisi vaenga uma o maketi mo o loa ngosi i le siti ai leo le tau o le plastic a ewa pēr le rubber a toa ai ma le polyester. Ta ua se li potia le CNN o tenu o asia ia ua mai tawina le matua a whaina i le taiminei i ia whaafitauli o na tusa o le awha o whalenga o si meo le lorolangi e iai i lea i tūlangi mai whaalango lango tele i le swau a tō maisi o loa tau le malo sianga mo a la tō ngā luenga whai. O tunu o whenga i nei ma whaafitauli ia e au fi ai kore saute o Japani o Malaysia, Thailand, initia whapea ma lea tunu o Saina. Ua talia fia le malo o le atukuki ia se whenga inga fau o se inia ilo na waa ma le malo o New Zealand. O se mlienga ua wha manino le leiai ia le tūranga uinga i le puipuinga ma le saonga le mu lea na mafua ai o na wha le tonu tarua nei le waa whialoa ai o ia malo e lua. O le vai aso na tenei na sa inia ai ma wha mautu le mlienga fau le nei le palemia o le Cook Islands o Mark Brown ma le minstale vai whafua New Zealand wa wasa mana i o Winston Peters a o iai o ia i Rarotonga. Ua whaia le nei molienga ina ua atoa le tausanga talua no malanga i saina le palemia o le tukuki ma ia saini ai se molienga i le vama le malo saina e au noa ma le whaai mai o lea tūlanga i le malo o New Zealand. O le mafuanga leo le wha le tonu o le vaa whialoa ai o New Zealand ma le tukuki mai u ina tāo hia ai le wha matu ina atu o le vai ngā tupe fesosoani masani wha le tūsanga e tolu se 4 miliona tā la mai le malo New Zealand mo le malo le atukuki. Pei tai la o le whenga inga fau o whaia nei le vāo malo e lua ua wha mautu ina ai ma wha manino ia le tu e winga i o la ua sotanga ai mai se le mata au putau i le puipuinga o le saonga le mu. E le United States of America i le teimi nei ua lipo tia mai ai le malo si o tau mwhainga e ave se ai wha le tūla fono mai le tofi pele stene ia le li o Donald Trump. O ia tau mwhainga na amata mai a te se mo le tau sanga taruai ai o mai i le teimi nei ua fōlinga malosi ma wha ati teleina nai le tūlanga sa iai a Januari le tau sanga le nei lua awhi luas huluma le ono. O lo tau la mua i tau mwhainga le nei e impeach ai le li pele stene Amerika ia le whalapo tonga e whaingoina o le blackout the system le ana amata mai la sus fulfitu o te sema lua awhi luas fululima o na wha mao popo ia le lātou tālo sanga le nei. O le tala inga le whalapo tonga ua whala i wai tele nei mo le sila fia o tangata o le United States of America. O lo wha mawhainai le sori tu la fono ma le mata pea wha pea ai ma le au no se manatu mamafa o le whainga malo Donald Trump i le lau tele o le atu no
Ma ua oi nei se tulanga o Pito Silio no matautia le lea mana ia tai o le United States o le manuia lau tele o tangata. E manatu fo i lātou o loo whaapongai ia tau mo whainga whaasanga ia Donald Trump ua matua i longa lava o nā whaina a ia te tau o tangata whapea maro lātou saulotonga ona o whainga whaavaya le malo i lalo te inga le Palestine o iei nei ia Donald Trump. E lua ni a whao le teropika o lo lipo tia mai le whaasolo ina malolosi i le tonu o le Pasifika i le teimi nei. O le wha mua e whaingoina i a maila lea o lo a whiai Papua New Guinea ma ua whaasolo ane i le atu Solomona. Ua o nei i le vaenga tolu po le Category 3 le tūlanga o lona malosi a oanga i ane i sa sae o Papua New Guinea whaasolo ane ai i le atu Solomona. O lona lua o wha, o whaingoina i a Vaianu, sa lipotia mai le wawaona le la, pe tusa o le iwa kilomita i saute o Fiti, mai o loo anga i Mariane pea i le tūlangi saute. O loo walo i a mai leo no o atu o le malolosi o savili mai lea wha, i le wao le iwa sifurulua, ma le salau sifumaltasi kilomita i le tūla, i le poa na nei, ma le anga i atu i le asolulua a tae hao. O loo mata i tuina i le teimi nei e le awa ai tau o le Pasifika ia matangi malolosi o le Teropika mai o la whapea lava o na tuina mai la patainga mo le silafia i le ono a whaina i Ionisia tu motu o le Pasifika i le nei vai aso. E o mai le fiafi o le san nafi ua tolu tangata ua whano le soifua ona o whaalawe lawe i lungo o wala i le vai teimi o aso malolo le eseta e pei o na whaanga solo nei. Whailo mai leo e whapea o le tangata na maliu na la veala na wilafi i le pitonua o Waipu i le afo le iwa i le tai ao le sa nafi. Sa iai au nanga la vea i le mena tupu ai le whaalawe lave, mai na whaali mai whapea na umai lava le ola o le tangata i le mea na la vea ai la na wilafi. O leisi whaalewe lawe le pola sto na aina maliwa i leisi tangata i le nua o Kaitaia i na ua wheto ailana ta male ma se la au pe tusa o le afa o le se fulu i le pō. Ta ua mai e leo i le ai seisi tangata sa iai le ta male na afia mai na maliwa i lava i le ave ta male i le taimi. O le asfreile la so maliu na umai fo i le soifua le tasi tangata i na ua wheto ailana ta male ma seisi ta vale e le mamao ma le nuu o motueka i le tu malo ta se mane i le motu i saute. O le tu lai ono i le tai ao le solua a tai ao e whaamuta i nai alo ia i le vai taimi o le aso malo lo o le ese tau le neitu sanga lua afe lua sifurma le ono. E to whātangata na loka e leo ai lua ni ta amale na tau fia whaamalosi ai ma le te leo isi ma ta opu tau le tu la whono na whaia e leo i se lata uos whainga whaapitoa i le polest o nai i le tu malo o le manaua tu. Whaingo ina e leo s whainga o le Operation Golf na whaanganga e tau fia ai le whaia o se whaatasinga tele la o whaita amale le ana whaamoe whaongai nai a wala i tua i le nuu o Palmerston North a whapea mo se vaenga te leo le tu malo horo whenua. O leo s whainga leo sa whaia tu sa mole masina ta luo na solo muli leo mai se whaatasinga tele whapea sa whaia le tu malo Taranaki ina ua oso whaia le ta vale leo e tangata sa awai i lea whaatasinga tele le nā teimi. Pe tai nā o le polesta o nā ina poloka ai tangata na awai i lea whaatasinga le awala tele numera tasi e le mamao ma le awala o le Rongotea Road mai lua ni ta awale leo na whaalenga inai ina ua tau ai ai tangata e le aise leo na whaina ai i e tulanga. Whailo mai e le taitai leo o Matenga Grey pe tusa ma le lua se lau i la whaio ta awale na awai i lea whaatasinga. Ma e le i tau nuu la tu wha moe mo se whaalinga po ni tu ngā ta vale ona o leo se whainga leo. E le ngata i leo le manaua tū lawa ia ai sa whisosani i lea ngā luenga a leo. I leo mai le lau mua i Wellingtone whapea ai ma whanganui. Pe tusa ma se i tū la atoa o ngā lulue
ia leo i le susuina o ave tamale na awa i le po le stona ai. Fa dia mai foi o le susuina le lei ia niata sa puina mai i le taimi o le neos fainga mo le ono faia ai o nisi mo lianga. E le ngata i tangata tō wha ia na loka mo iai ma ta wale lua sa tau fia i wha malosi e leo. Ai fast furu walu la wha i o tickets sa wha iai mo isi ave ta wale. Fitu ta wale na wha sa ai o na toi whewai o na e le i pasia. Fitu fo i ta wale ua tau fia o na o sala e le i tatongia ma le to tele o isi ave ta wale na se iai o la tau le sene. Whailo mai e leo o ia i tu aingo whaatasinga e le ngata i na whaaleanga i nai awala ai te le lama se a whai nai o le file mu ina u ma ai a fiai. O le masina au kuso e amata whaamamanu i nai le sā ma le tapu o le whaia ni tu unga o te iwhaupa o tu unga maile i le tonu o New Zealand nei. O le tūlanga sa whailo mai le whaafia i nai o le Minster mo tu unga ia wawasa mana i o Winston Peters ina ua pasia i le vai aso na tenei ia le whaitaunga whaatolu o le tūla whono ua whaamuta ai e le toi whaia ia ni tu unga ta i whau i le tonu o New Zealand. Ta ua i le Minster o le nei tūla whono ma le tapu ua aia i ai e mafua ona o le taunu ungo ni suenga sa whaia i le tausanga i lua awhes fultolu, whapea le lua awhes fulfitu, ma le lua awhe luas funtasi, le ana manino ai, le te leo le whaale tonu mawhaina, e hawhi ai mea ona o lo whaonga ina i ia i tu ainga o tu unga. A o le i amata whaamamalu le tu la fono le nei a au kuso, ua whaawaina se ofisa e veso swani i fuafuanga, mo ta i whau uma o loa a fia i tu unga, moni Paul Kalametala whenga i mō la tau. E le ngata i lea, ai i fuafuanga mo ta ngata ma whaalapo tonga, ua a fia i tu unga nei o ta i whau, e maise lava o ta ngata whai ngā luenga, ia o le a le to i aini a la tau ngā luenga, pe a whaamuta ia i tu ainga o tu unga i le tonu o le tunu o. I ta'alonga soka, ua tolu malo so o le au soka li i le Phoenix o Wellington i le ta'amisanga o le A-League o loo whaanga solo nei. Ina ua whaia ina i le au malo si e me le pone i le lātou ta'alonga i le sa nafi. O lona malus fruiva minute o lea ta'alonga na mawaili skoa o Wellington e le li o Sanda Khartoum ma manu mano ai i le Phoenix i a Melbourne Victory. Le o lo tūlanga tolu nei le whaasolonga o au o le ta'amusanga. Whaalia mai e li kapteni a Alex Rufa, e tā ua le malo le nei o le Phoenix, a o tausa ili so lātu wāwa noa i sua ngā fusi. O le vai aso taruai le fo ina malo ai le au le nei o Wellington e le Phoenix, i le au o le Brisbane, e lua i le tasi, ai o le vai aso i ona tuatu, na malo ai fo i lātou i a Perth, e lua i le le ai. Ai i la kopi liki na whaia ina le New Zealand Warriors i le Cronulla Sharks i le nā ta'alonga le malayo le Ocean Protect Stadium i Sydney i le San Nafi. O ai o le ta'alonga, luas furu lua le Warriors ai tolus furu ono le Sharks. E tolus i koa na mawaia le wingi le Warriors o Dallin Watene Selesniak i le ta'alonga le nei, ai bitai e le i lava lea e tau fia i le malosi o le au le Sharks. O lona lua ai leo whaia ina so o le Warriors, e pei ona malolo mua ai le West Tigers i le vai aso taruai i le lātou tālonga i au ki lani. O le whaiunga leo telefau